Buku Ende nomor 470. Yesus hona punaau. Yesus hona punaau, dot na adon dia, gogodo hot hosaki, saat matutangan sai rajai mamataki, mana kasih dalani, sai patinggil pinggoli, tumangi on hatami, dotang kita nang majamana ture, dot pasai nang toto mandalani dalanmu, hatanang soaraki, sai rajai madoti, sai denggan sito, kain hataku sai toto.